Hakasitare uleber arja arpusan kinong ris yar haringkat ke jingadon lang kinong kayis yar kibanari lom khasi kentob ye kibanari boy district kilaya lom kerke ha om sneng nong thamai na kabanta ban ya merjing mot bat ka jing e ka baki mat bat ka ni ka kamris yar ka baki la pen ngau bakala pendo nong bahaya ki ya kani ka jayalang la lom lalang da ka Meghalaya Poultry Farmers Welfare Association MPFWA hadian bakane ka seng kala yop diang ya ka jing od jing nam na kinong ris yar bat ka jing yap ka yo ka bala pendo nong bahaya ki namar kam ya hap shu bat ka e ka bakila pelut bat ka kamris yar ka badai ka kamai ja ka po ka jongki Daw belum ilari siar lahir siar kila de yo kan tenrei haba kilung ti lawan banti sen misem bat kador siar bat kato jeng sumar ni bai bat ka jambang majawai ni kam ya nila haba ni untuk siar itu nomor pula kidunon pula nakai ko kai siar ni to ini Kaju. ha da plang ya bal sei te katahi kar pulong ini to itu da deng jok jing no mesin ko bakta nomor 3 na kunta bu ni yo si mo ban yo khao ban ya pang yebit tenre abu trei du no ban te kalau te mesin ni murah kapam cuma siar karena ada sedek kun siar san punyo san tangka iwai te apa tak kado siar kali kuat dia yo no kado yo sispa san nikah te sispa san nikah te tambay kun siar lalut ila ham lul pula bisa beli Kristian. Di rumah kita nga jauh nangai kami berkoi beristia ni sungai lah. Dengan kuno kasihan kamne penduna na kasis pasan pau sikilo nasel kataru ngatarai la sibiang melambai di bayi. Kada duna kasis pasan pau sikilo Tega bagi bayi semua bayi ini kelab ini. Tenamar pun ka hagani kapor ngakerpan. Ya kani ka association kapala sedang benrum benlang yang ingin nongret. Sengau bahaban wan ya kan tomran. Nang ba mengiru min sungtu ken bad al Dios. Kijing bam siar ku mong ini ba Angajar samspa shipket, ma, train ka baisem ka bailai, ka bainong sungi ka bangi itu, ndan jiyo ye, shuri melen, te nama kita ngakerpan, baka kumda association, tongin dia mirjimur, at least ngide ben yo ke ni akaret ka batikna jong tu jimbang. Nada pinpek mentah mendanjing, thoi hagalian jom betul. Balai kemong ne, ini kerpan, tungga association, tongin wan benian, dia dan ek bentah. Nang baru mengigit nongret, ngin late ban arjos, ya kaku rupa meri jumlah. Dalam to bentuk kepau balik saya kadon ke balik simet manor. Jadi kum nak kalian jongi di nongri siang imlak mau menawai ke sokar mo, banbu ini ke sokar kan, ya get nanti bahkan nom lanjut han ini ki siang wan nomor, bahkan suku kayu ini kebetulan ini nanti hitang nak kau jong bawan siang nomor, kemudian terus tulang ke dika, ayo tulang mo, kemudian kalau siang ini kalah ajar baik, tapi polisi pun membiak lap nanti pat kecil. Jadi kami telungan kadang juga ngasih usul aja pun dan susah rumah ingin yang cepat kadang sukar bahkan bui dan gente na bentaban hang di siar wan namar teman tentang sukar tapi seluruh kasih jongi bangimla pun pendap apa jelas jongi lembar di siar apa jelas di kumnong ila pun pendap bang siar namar sudah siwan nombor wan ai ini berkedor ini kami harus
tolong dengan so kita dari belang tolong ini ya. Kembali dalam giwai untuk kami kalau ada nong kiri kami nong tak begitu kami tak betul nong di persiang ini thawlat ni ha kalian sukar makan yarap lebih lagi. Kumno galak kumno ba tang na jela kamla pendap siap nanti kumno ngilak pendap nak sedang keu ke hukum siap kador nomor labiang wan ke siap nanti sem sini lah su sebagai itu tang mai nasem bumi. Jadi nak tang dengan soba jadi ba dolat tolong ini thawlat kita makan long ini yarap lang kayak ini. Dan benda orang mencuri keren kador dengan peknya dan kamdon ni kan lanjut ni nanti nampak kamdon jumut dengan song tak Nông đi mất thì phân biệt người ta thì nghiên cứu mình luôn các người ta thì khi xa cho cái gì vào rồi ini kalau istilah bon tak miring dari India ya kaya pak jo kari boy boro boy lagi ada kapian lagi petep lagi try kan nyam kenika hall pemerintah dekai ke ba kwa mangan nomor kumla om nengi kwa ek solution mentama kaya bang kwa ajeng buat hani tolong ba kumak lele charge kemat jadi benemi surak lu kalau kami ini surak dia mengin peti sarkar ba ni kinograp kita ni kam ya pelenjang jong ni nomor kumla minta ya nampak wes benggol nampak asam lakni pelenjang jong ni tak ada syam tak pilih boyo do lakni ni lokar bawan macam coba dia long tak long sekali long pun dia yap mengi lokal mengi dekai mengkuat jenggot ni kalau nakayelong siya lang kumli ada sising ini surat bank ring tangga mentaka jeng bahas kurikti kejongi ini lang kajeng ada ni sumber dalam pon punta te mangiru kinong ring haban suatu ka kata ke market ma te kumenin lay ngan ibaw CM jong district konsiluang yaga kang gabala ikasi bantre nginam ay trading license te kang resiar habala utra jela balik kinang ay tay namba di banyak bat ke sorkar hi kami dengan push ke market kadai bangin ke sorkar kadai bendon i kendon an kebat kita ni siap di bawah nabar idon kam bikin siwel hajna namar dipet kat kum girujung district council kalak ban krong hajna kum balong kadut ke fresh kadut ke bami fresh kendon kam ban siw hajna cisim pipong paket itu kadut pilale kini ki registration ka ban siw GST haju paru isiar bami lokal kita fresh dongkam kita bawa nabar kita dongkam bikin haban siu ya kata hajna kata wei bedongkam mo tenang ta balai kalong punta nama ni iba kene kedor ke hier ke kiu sakwai barok kinong ri kita ban register ber association ban association kade ban identify mono kita kinong ri unong ri uang bangatit kat sebi otat hapor bam yo siar nabar ni gibanang ri ngimlak banai siar otat ya kata ngi haban le ladangi kwa kan mentang ada nong ri ngong ngan sim siarkan bayo otak tau mentang ayo nasam dengan tinasam la syarung yo nasam ngan wan pan lagi nograb no boy ni ha penting menu pak hi nama rada kini kin tre ban ya tre lang kumno ngilak ban ya imlang tu nong hiu imlang no imlang nograb tu nograb dan kam sutu hi tenaga liang jong ki nong ri barok masngau kadang kam ngin register bar official kan tip kan nomor ki nong ri pat umman nong ri udan kan no pasti ngelas untuk bahkan yang ke stok dan kan yang pasti boleh bekas sorkar kau ngimlak tementak umno ngimlak marba ka an kamdan tiga bangin penbore ke sorkar kamu naga liang jong ka association idan kam bangin suntu katu kan ni kendon ka sorkar ka dan kam ban pentre kam ka ban pentre kam mak dong pakai guideline nrai mentang isu penbore ka banle kata ha ka an kamdan ngimlak bane sumi baro siri boy baro kasih tiaru ladakaan kamdan kata ke jingmi kalau ngade kumbo ngibak kan dong ini dari hapan sutu kumbo ngibak dong ini naru ni aktiar ni hapan sutu ki kita ki kendon ki bak sorkar ki bak te ka sorkar kam ban se banle ka sorkar hi kong ban ai kamu ya ki samla ban se kam jong ka sorkar hi pre ka pendu hi hapan sutu te tagadau ka dan kam hi nakaliang jong association bangindon ya kata ka komiti habri pat ka market namariaga dengan market kadang kam sibun ki polisi le negi strategi man kampanye kita mo ngale ting-ting kadang man perkap bat hidu nang haga bisnes kadang ngapar bing haple hidu nang ni habandan kata ting ban plan lada utau ai sispa arko ni haban di sispa tingkar ting-ting hag bisnes idan kung kita ga pilak ni kompet utai uwan kano arko pick up ni haning idan live pick up kata ga live pick up kan penyak yau ting nabar tegai kata ga gede ke market
Ndrai larangin sumi, larangin tani ti policy strategi kum no banjale, kum masih karambot ke. Fisusiat dan job saya job, ti ban job yang tangi don kan. Mo tai jing aju. Yakni kejialang la penyat dau ba daminat seliang u presiden ke MPFWA badhagani kesngi nakaliang kani keseng kalaya wer lang ya kejinga don lang joba kermen lang yuria ubadai uwe ni kinong song snong kathan Riboy district ubolong ru editor in chief jong shilong mil na kabenta ban ngap lang ya kejing e jongki bat kumju ban ai jingmut Kumangalayo so ba ladap ipanya penso e nakaliang ka association tu kiong makiladap panya kendu ya kata ya sarkar jela te nasyukwa pangkeli tabak pia kendu ke sarkar jela haka memorandum tibu kimat jing dawa ayu hatu pilaya follow up nam ya kata kita pudien nam kita habang apet na pai tangi ki arkli kitnat kibadi kaju kitnat kawai di jong ke sarkar jela Meghalaya kawai di jong ke sarkar jela Assam habang apet habai de ke sarkar Meghalaya ya ke website ke jongka nasional kadang lumba kang ini kan sopera de ki osno da kiskor namar na phai pat ka website jongka sarkar Assam kani ka bang hu angi ngai hadu kaddo kani kanjela kadon ke sokia ya ke jong di breu maragani ke website jongki pinui kadon ke poultry development makabagi sim kerpang yang kita kinong risiar barhagani ke website di kilabu katkum kita ke khana samari jung arajar way hagabede bat kadiman kabagi don kinong bam do siar babam yang kedo barhagani lakdo takabit production kami lakho estimated or their annual meat requirement which no come to the door namta ke jela dari lai jar lai spa nyoko lak kilo considering entire state population as non vegetarian umur kekisim tingklum yang jindon babamdo dari larangi kenya ko ke jela jungi boro hi babamdo considering 40% of chicken meat annual poultry meat requirement for the state is around 6,000 laipa sanko lak kilo. Pi, kabadon kami pi kum nongri siar mentah di ban dawa nak sarkar jela. Baka di ban ay ke census katno kadiman jong kedo siar ko ke jela jong trat veterinary kedon kadi ban le survey jong ka. Kanang balar ngitep baka ta kadi kadiman yet siki nongri lak nam lak pen poi kata sisnem. Kelada kinongri kiong kiong nila dibelin non kam macam na siapa sekador kamur ini keren ke sarkar pi ke sarkar kadon sekawai pat ka kibu kata siam elevate scheme mau hagane siam elevate scheme keren ba ong ban pensyur ya pi kinongri jingli ka ai ke scheme ka ang niya kabaki om kadai kata kami Meghalaya poultry farming scheme kabapi pila pan iyo jimentoy ndai kat pakani ka scheme ka crunch pang marketing kamot no ya yo ye to tingam dep kada pila ye keren nam halor kani ka bentar kani ka kamma kini bakin habbu jingdawa ki jumpina sarkar jela Agijing song jialang kabalan ne kumba arkenta kibabun kinoris yar kila ajing mut badai ban yaki Henry na kajingyo pediang kijing ajing mut la pediang ban bu shwa yaki mat jing dawa jongki hakmat ke sarkar jela badlada ke sarkar kamle ye kin mi shakmat ban yaki nakaliang jongi nilai kod ban lengmi syaka government leng baka nginra yaki memorandum kimat jing dawa naka sarkar jela lakalong habide bat ki jinge ki jongi habide bat kani ka meeting ka bentang ka nakaliang jongi kum ka ASEAN hi ngilai kot basai hisen ngin tit jingkhang biang ya ka sarkar bat lada kamle kani ka sin ka bamenta nakaliang ki nongrat ngi kloi bania mi pajba kano ka por ka jingyalang hi kala hagani ka sngi ka bamenta ngasngo ban ong galong ka bajob hagaba nakaliang jongi ngimri ngimlan ba kat badang don gani ka jing entry ya kisiar ki bawan nabar
ka yarap yangi namar ba ka penyarengkat ya ka dor ka jongi kiba lokal nang ni bat ka dor siar ka bawan nabar te banle ya ka tangim tip kalong legal ya illegal tenrei ladadon kenu kalat kalenti na kalyang jong ka sorkar bahkan le ya kata kan continue ya ketika kam kan la bahasibun yang ikum ki nongrap kenang ba ngindang la ban peteng ya kene kam te bade bat kanihi ni ka jing ya kut ke jongi na kalyang jong ka association kalong ba ngin lek biang syaka sorkar halor kimat kawai kita kamat kumlaong ba dehi ban bu bandon ka restriction ya kisiar ki banabar ka jingwan rung kertep kisiar ki banabar lakalong hakano kuno kurkom lakalong gadon ke entry lakadon ka gate ka Hakawai kaliang na kajing yo banyakran bat udaminat seliang ulapan tepru bagajing hiar kayo kadai namar kajing wan kiyo kisiar na kajala asam hakador ka baret kabala penyap yo yaki batru banyathu babon se ya kador hayo la penyat daki nong khayis er om kinong ris er ni bu labun bun teli ki memerendam ki jingdawa jongi kum ka association hakabade kumno ban penim ya ki para nongrep apo ka jela ka jongi te kat aduk gini gisngi ki ba mentangi penpau ka jing sngosi ba empat don menu menuru ban pai khmat syakni ka kam ka jongi ya ka ba ngila seng naduk ki bun posnem ki ba lakham mensua kumengaong ba la kumno ka kamris yar hapo ka jela ka jongi ngila sedang nadu ka snem khat kendai spa kendai po sau kendai pesan tetat hadu ka neki snem gi ba mentang kampat don ka jing thai khmat yang ikum ki nongrap ki jing gi ba ngi kendu kalong ba baro ngihap ban sim nabar nadu ki kuns yar kidai ki bawan na syabar jong ka jela ka jongi ngimpat don la ka jong ka hatchery ka jongi kabaar u feed jengbam siar ngihap ban sim na syabar ka jela ka jongi ngimpat don la ka jong ka feed meal hapo ka jela ka jongi ka babut nang ta hakabide da ka baburam hakabide bat ki doktor ru ngimri ngimlen ki export hibide bat ka poultry haduk menta ngimpat pendon kami ki doktor na ka jela ka jongi ki babun hi ki doktor kiwan na syabar jong ke jela ke jongi ladangi kenduk ki jingpang ki ba kham pher ka babut nang ta ka ba kham kong san hi gade ha bide bat ka market ka yo ka hat hagi por ki ba kham men shua ka yo do ka dai ka yo jongi kum ki khun khasi khara ka ba mangi baro na kene ka than nilai bu ya ki jingri ki jongi ha yo do dan rei menta kum ba kalong menta hi ngim da yo jakasyu lakalong hayaudu hapolo halai mukra nong mensong bat kum ta terter yakini ka yo ka hat sngoban ong ba ki babun hi ngila syak kni no daka jingwan lai lut jong kini ki siar ki bana syabar jong ke jela ka jongi ka balalong ka jing kni no ya ka pliangja jongi kum ki nongrap kita ki jing ki ba nakaliang jongi kum ki nongrap ya kendo Mene kan sepang ti doktor hatu mindan ti ki pag doktor midan po tan veterinary kumbalong mentahi apo ka ngan ainuk satang geni ke bahajan ka umsning blok ngidon tang iwe I doktor nga sngoburom ya ka ba nakaliang jung I la persyang ban yale kat bala tenrei kani ka jaka kadai ka farm area ngila ban ong ihap ban pej merwei naduk ki masi ki belang ki so ki miau bat kum ta terter dan nakaliang jung I kum ki poultry imdala syuk ban kobar dan nakata kadau ba kaman power naka department kaduna baha bangim ban se ban hire ya ki doktor ki bana syabar jelah ke jongi haka jing persyang ke jongi ngila persyang syua pramangi mangi kum kinong rep bat kinong khayi kata kadai ka fast step ke jongi ya ke ba ngila persyang ban ya kendu ka joint meeting ke jongi ka association jongki farmer bat ke jongki traders ya ka ba lapalat daki pausin ngilai kendo bat ke jingdawa hi kalong ba ngin ya pen im lang iwe maki kin pej yangi mangi ngin yarap yaki hakta krukam tenrei kamdon ke jing ya smutu jingmut apdeng jongi kumki nongrap bat ki nong khayi ka babun hi ki nong khayi ka jubab ke jongki da ka basyai ngamri ngamlan haki por ki bangi ngi kendo ki ong bet maki ba
na ke baki ki khamyo nong nang ta kin sim na kata ka jaka kin sim but ni iba ki khamyo nong ban sim ki siar ki ba na sabar ka jela ka jongi dei na kata ka daw ka babun hi nangi ki sa stok ngimla bandi teng ki siar ki lapoi saka 100 kilo like kilo steng 100 kilo du san kilo ki dang poi ki siar bun ka jingiam abaki lahe kata ka dei ka bangi ka fast step ki ba ni ya kendu pramangi prabaya don lang hak ni ka lain te hadin kata ngila persyang ban ya kendu sigi bor ba dei kmi bat ki babun kumloong mene ki memorandum ngila de ban submit syaka sorkar jela te kada du kini gisngi ba menta lakalong hakanu kunuka jingdawa ka jongi ngimpat poi he ru kabang idang up kmi lenti menta ka de stang kata ka gate ka check gate ka ba nakaliang jong ka government kan bu te khabede bat kataru ngi yo jingtep ba kandang simpor ban pendep ya kata te kani kala kata sibun khabede bat ka dor jong ki siar ki bami nakani ka jaka ka jongi to khabede bat ka jingthet ya ki siar ki banabar ka don na ka ya per wat hapedeng sisngi ru kaya per men step dagawai gador janmit dagawai gador kam judon gador ka ba ne ha kabide bat ki kador jong ki siar namar ba kat adu mentahi ngam ong tang ya unong risiar baro unong rep hi ngi face ya kaju ka problem ba ya ki mar gi bangi ngi penmi ngimla ban bu dor hi dalade yalade lagalong using lagalong ukba ukhaw lagino ki jhor gi jam ki babu dor hi kinde bet kinong khayi bet ngi ngin suhab ban ngej ban ko ngu bet ya ka dor ka ba maki ki ai kalong kumju ru habide bat ka ni ka siar ya ka siar le ngi sngo ban ong ba sngo rem lada perkhat haba ya ka dor ka jongi ngimla ban decide mangi kum kinong rem dan rela decide na asam bat na kinong khayi ya ka dor katno na asam katno kin bu dor nang ni katang ngi hab ban ai ngimla ban bu mangi ka dor ka syong haki ka dor ka ba ki thet bat maki kidi maki tigi don ba ha ka safe side kum kinong khayi kita nak lais pa si kilo ka dress chicken kinom penhiar todot dalele ru ka dor jong ki ka fix lais pa saneng ba unong bam do siar u hab ban thet ba ya ka lada thet ba ya ka dor lada rem netat den re hangi pan kalong no kumta don ting ki thet khandai pho tengka ki di hilai spa tengka ki thet si spa ar pho ru ka dor jong ki lai spa hi ki thet si spa san pho ru ka dor jong ki te lai spa ki thet si spa pra pho ka highest ka baki ki thet hagi por ki ba duna ka supply ka de si spa pra pho ka taru lai spa tengka hi ki di te kendai poru di lai spa pra poru lai spa te maki ti don ha safe side den rei yangi pan long ba ngila sha knyot ben gen kata ka jingong teng kala sedang dei nganun ban ong kala sedang ya hab ban ngi kum kinong rap aba teng lalong kumba kinong risiar lalong kumba yele ludu lakiu la sha bam psen la hiar biang sha try kat nang rep kat nang serdep kedi ke tin temen ke baki ki ong ngasngo yahap ya kene namar ba ngiui ki babun na ki nong rep kila sedang ban kiu ki hiar biang syatrai ki babun na ki kun samla ki jongi hagini ki sngi ki bamenta ki bom don kam don jam ngi nut ban ong namar ba kadang mi ki sngi bat ki snam ki samla ki belanang la start kil nang bun ka government job ka duna ki bun ki ba phai khmat sakni ka kam namar ka de ka kam ka ba ngis nguthu ka ba kham suk ban trei ka man power ka duna ka don ka jinglut ka jingsam tenrei ni iba ki ba bun hi ki kun samla menta ki ba syaram ki bank la ni gino ki financial institution kata hi ka de ka ngila nginut ban ong ba kadai ka ba kat bangidang persyang ban yaksai katang idang serdep kum ki nong rap Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangibam duna ki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f haka jingsom
Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya